بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, karuman ini kabiaksahan sing kita niyo yari na isab kami gumanap sin pangadjian kabiaksahan sing kita niyo katiranan ini pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na to masing-masing kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman antara sing guru iwan murid. Indum limabay na pangadji taniyo imbunga sim pag-iman piatumtum sim guru ha murid imbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat sim mga ipon sin Allah ta'ala kakasihan niya riha dunya aula-aula kanungnungan niya adlaw wana-gana. Mga anak po na mo atiranan, magkaunahan kita niyo imingat sinsipatini. Bat sabab in jahiliya na kauna iwan sin jahiliya hamasanatu ini in jahiliya na kauna mangi in jahiliya hamasanatu ini sangi dahil nga sabab yan mga anak apo magkagunahan kita niyo magbalik pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala abat supaya di kita niyo mabasa
Sabab lang sing kamaasan na to, ingkatan taulo maway hatuwig, mabasa na sadya. Na imasa na to ini, bukun lumaway hatuwig mabasa. Sa ingkatan nyari hadunya ini, apabila siya maun pakabayaan sin Tuhan, bukun siya mabasa sin tuwig, sa mabasa siya simpit na jimatu haumat haulihan ini. Mga kakasing sin Allah Ta'ala, hangpu sifat hindu singguru hamurid niya di Suratul Ahzab nakawa nato na intu kaya kapinan kita niyo pito sifat. Dahil nga mga sifat panagnaan, Muslim usog, iwan Muslim babae. Hikarwa sifat, bariman usog, iwan bariman babae. Hikatu sifat, usog, iwan babae. Wala napinda, inatay nila, magtag-ipon patuhan. Wala sila naabi-abi, wala sila imikag, wala sila nataabit sin lingkat sin dunya. Masih sila roon halingkat sin dunya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukul lingkat sin dunya pia lingkat sin tao. Bukul lingkat sin dunya pia lingkat sin tao iwan pia lingkat sin syaitan. Karawa doon sila halingkat sin dunya lingkat dengan Allah Ta'ala. Unin hinang nila yan. Qanitina wal qanitat. Wala sila inibog simprakala dunya. Wala sila nakalamod hubbud dunya wa nisyanul akhirah. Sabab bangkaw lima sa dunya. Hakabayaan sing kita bukun la sa dunya hakabayaan sin Tuhan nisyanul akhirah. Kalupahan na to pinadlaw akhirat. Ang dunya bukun paghulaan, in dunya pagtaatan na to sadya. Na in sifati katu ini dawamut ta'ah. Di paglisuan ng mga bariman magtaat pa Tuhan. Di paglisuan ng mga bariman usog ibang babae. Mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Aula-aula na yung sambahayan. May taiyad to. Sabab tiyan to nila. In sambahayang hugot sin pag-agama. Apabila mahugutin pag-agama, mahugutin kabuhitan niyo. Apabila mahugutin kabuhitan niyo, di makaatukato yung syaitan. Mayta. Bukon dahing kato tanim kusog, bukon dahing kato tanim paltabangan, dahing hatuhan yung kusog, iwan dahing hatuhan yung paltabangan. Paman sinallahu ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sa bunal tuod. Parman si mahasut si mahatinggi, in sundalo na mo. Uy, sundalo, may tako ni nang sindalo. Nangatukaw. Hisin iya Tuhan mo, Iblis. Sabab ubos na dyan si Iblis, way kapinun ni anak kapu Adam. Way kapinun ni anak kapu Adam. Way kapinun. Way kapinun niya pasulga. Dahon niya katantan po. Panal ka. Imbayta kaniya si mahasut si mahatinggi. Imaka mo kay mo. Na hindi mo maka bukun kay mo. Kaya baita sin Iblis, hindi niya kaatuhan.
illa allazina amanu. La sultana ka'ala allazina amanu. Di ka pamarintahan iblis yung bariman. Dahil nga sabab yan tuhan, siabot sinjunjungan tani wa alayhi salatu wassalam yung bariman, khairun wa ahabbu ilallah. Siya yung tao marayaw riya dunya. Yung tao bariman, siya yung tao marayaw. Diya dunya, tudyo patuhan. Na ayaw kita niyo maakig, iwan maikag, iwan imiwog, tao marayaw pa tao. Sa kaibukan niyo, tao marayaw patuhan, khairun wa ahabbu ilallah. Tao marayaw patuhan, iwan siya kanunungan, kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, puspuson na to na yung paglasa na to magkahi. Hakuti ka wala doon yung paglasa kabayaan sintuhan, nakita na to ng kahalan. Mang katahon da maglasa, pagikarwa tahon, bukon na maglasa. Kaya nga sabab yan, baitaan kita nyo sinallahu ta'ala kay wanan ayat, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. In naglasa riha dunya, bukon kabayaan sinallahu ta'ala, kana naman nila indayaw. Sa hadlaw susungon, banta na sila. Na. Kaya nga sabab yan, mga anak ka po, biyay takda hindi insipat, si mga bariman, siya saddiyahan sinallahu ta'ala, karayawan diya dunya awla-awla na hadlaw akhirat, wal qanitina wal qanitat. Di paglisuan magsambahayan. Di paglisuan hinang marayaw. Kakuyakan nila hinang marayaw. Aula-ula na yung sambahayan. Dawamut ta'a. Kuyag. Bangkatan kuyag. Dayaw. Bangkatan karayawan. Bukon kuyag, maynusan kuyag. Pag sa'yo mo ay nakuyag mo. Na. In sumunod mga tuwan, was-sadiqina was-sadiqat. Wala nakapamuting inatay nila. Wala nakapamuting impito ang gautabaran nila. Wala nakapamuting inniat nila. Wala nakapamuting inhinang nila. Inhinang na to na bahagi nagdua. A'malul qulub wa a'malul jawarih. Hinang sinatay. Iwan hinang simpito ang gautabaran. Ingan hinang sinatay. Iman. Ingan sininang simpito ang gautabaran, Islam. Inhinang duayad to. Di makalaol, di makahapos sa makakuyag. Mayta, nagdaak kay mo Tuhan. Magdihil karayawan, Tuhan. Misan imbihawon mga Tuhan, mga naghinang aparenta, nag-uyong. Mayta, konsumlong niya, magtabok kami sin bonus. Ikaw tuan ang bonus, magtabok mo. Nawang kaukuhan sin bonus, sirihil kayo mo sin tao. Kaya ba na ning bonus nila, pamayad na magtuloy. Kaulinan nila, jabihan pag-ubos, pamayad na. Bangkaw kiyugan simbihan, dahing hatao patao, aun hirihil kayo mo. Labi makakuyag, indang Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan tuan. Was-sadiqina was-sadiqat. Wala nakapamutingin niyat nila. Wala nakapamutingin atay nila.
wala nakapamuting impito ang gauta baran nila. May tayad to. Tiyanto nila in sila diaak sinallahu ta'ala. Tiyanto nila imbaran nila ini wala sila nakaganap. Kaya nga Tuhan kata. In magbabaya-baya ka to, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, yang himun na kun nila katan, imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyad to impapasinguran ka to taniyo. Ay nini, pagpakusog, sing kabayaan sin Tuhan. Bang nato pa kayo nakabayaan sin Tuhan. Sa bang nato iniri pa kayo nakabayaan sin Tuhan, pagpakusog sin astul ibang mulka sin Allah ta'ala. Inumat na kauna, way ni kanila. Way sila kapit na nabihay ni. In ummatin. Bang nilari pakusugun. Di sila mari pasipatin ni. As-sadiqina was-sadiqat. Dahon sila ini harap pa ka babaan. Bukun dahon sila harap pa kataasan. Nah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hapangatud sinsara dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala amin piyasampay sinjunjungan tanu alayhi salatu wassalam apabila kau ritmi inhinang sin atay mo kurik inniat mo kurik inhinang sin pito ang gauta mo kurik janji sin Allah ta'ala kayo patangkisun kau, iwan hitangkis kau ring hamangi, pakadtuon kau pamarayaw. Dahil nga sabab yan, imma siya nato biyaon, suway kumpay nun nato, imbaran nato, hamarayaw kabayaan sintuhan. Bukun kumpay nun na ospital. In kumpay nun na ospital, nasasakit. Dahil nga sabab yan, paman sin Allah Ta'ala, papirru ilallah. Pagoy kamu pakabayaan sin Tuhan. Ay kamu magoy pakabayaan niyo. May tayan magpagoy. Sabab ang kapirigluhan. Ang pitna. Biya si masatay ni. Wayroon pitna ti biha umat na kauna. Wayroon pitna biha ini. Na, magkakunahan kita ni walikan na to. Hinang sinatay, di mamuting. Hinang sinniat, di mamuting. Hinang simpito ang gauta, di siya mamuting. Ito mga tuwan, insumunod, was-sabirina was-sabirat. Kaitaan kita niyo, sinaon usog ibang babae. Masabar. Mga anak ka po yung kasabar, hipaghalulay singkatan problema. Sa kalibihaw ng kasabal, hipaglalaraksin, pagkasususahan sin tao. Yung kasabar, lang di na mahalulay di na mahalulay sin katantan, pakaya na yung kasabar. Unim beta di katu was-sabirina was-sabirat. Usog masabar, babae masabar. Biya din indagbos sin sabar, sin usog, iwan sin babae. Tuwin taon. Tiyatasan nila indaakan. Way complain nila raakan. Ay kung mag-complain na sambahayan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bihitaan kita ni bang di mayaw sambayang di mayaw kata. Bukun puasa bukun. Sabing puasa makaminsan dahan ka tahun. Yung paghaji makaminsan da sa lugay mo buhi. Yung pagsarak ka, yung pagjakat di kaw kawajiban wang wayra sin.
Aunsin mo sa di mabut panisab sa pagsambahayang. Sali dakaw hatulakan, iwan habukon tulakan, nasasakit, iwan bukon, suwaira in sambahayang hitunay mo. Mga anak ka po, bihawon na hospital, ang kabulan na hospital, di sumambahayang. Long na nasasakit ako. Na may nakaaka din mo yun. Aon sambahayang sintao nagtutulak. Aon sambahayang sintao nasasakit. Aon sambahayang sintao sa pagbunuan. Dirihilan sila Allah Ta'ala tulan kami. Inlaggo sin sambahayang. Na, daing hamang nga sabalan na to sambahayang. Tatasiin pagsambahayang. Wala kawin sana sintuhan magsambahayang sa gawa. Iyarayaw kausin Allah Ta'ala. Mag-alup iban sinsiya. Masanyang inipon ko, imalup da ka ko. Hatulakan inipon ko, imalup da ka ko. Nasasakitin ipon ko, imalup da ka ko. Halawang buno inipon ko, imalukda. Hambuk din sambahayang ingatan nyo, sambahayang wala na sa sakit. May sampay sambahayang wala na sa sakit, mataod pa rin sa sambahayang. Way kasabar. Manasing kasabar din din, tatasituod din pagsambahayang. Uno-uno naraakan bukunhat sambahayang tatasi. Tatasi. Sa nagumbul hambuok, tatasi tuudin sambahayang. Sababang di mayaw yung sambahayang, di mayaw yung katan, pamansin Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apabila nahinang mo yung sambahayang, kaya tatasan mo, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karausan mo na yung dua istapo. Tanha anil fahsya, katan simangi asiri bandakula. Katatasan mo na. Karausan mo na istapon. Mangi aturun, mangi dungugun. Katatasan mo na. Karausan mo na pupuon. Impangatud mo, impangdungog mo, impamanaw-panaw mo, ingkatantan yung katatasan mo na. Hasarab sing kasabak. Hikarwa. Kasabar. Sabali iliangan. Tatasitu udlian kau sintuan. Hakatan haram asibi ibandakula. Tatasitu. Harama pangatud ay kurumungog. Ay kaumatud. Harama pangdungog ay kurumungog. Harama suara ayaw. Tatasitud. Bang muyad to kaya tatasanin niya doon. Titangkis kau sintuan din hamangin. Bang muyad to rin tatasanin niya doon. Misan kau tumangkis, tangkis mo parugtol. Tangkis mo paatuwi at simbiyaw. Ubus magtag-ipon patuhan. Madto, kakaukawan sintuhan. Kaya. Na, hikatu kasabar. Sabali inuno-uno na pera tong kay mo sintuhan. Paalta mo. Pabaran mo. Paahli mo. Ay ikaw mamung pangkal. Nang mo ako na dyan yung pera ratong ang kasusahan. Nasasakitin baran ko. Nasasakitin ahli ko. Nasasakitin apo ko. Wayroon pasin ko. Wayroon saan mabaya masakit. Nang ikaw to, wayroon saan mabaya hinglawon.
Sa misan mo na unon, aon para tungon sin Allah Ta'ala. Into na sabot yadto. Kaya tatasan mo hindi akan. Kaya tatasan mo liangan. Kaya tatasan mo uno-uno na rimatong kay muri kaw mamung pangkal. Kaya naari mo, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyan wa rasula, juk ta'mal iman. Kaya na naman mo, insarap, simpag iman. Ang pembiyaw, kaya na naman sadya masarap, masarap aturun, masarap dungugun, masarap inumun, masarap kaunun, sa way kaya sarapan, magsabal harakan. Way kaya sarapan, magsabar, tumatas haliangan. Way kaya sarapan, sabalan in uno-uno na, musiba atawa makro di matong kanya. Okay na ito nga? Naamo yan. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam biayta hadis, man sabbara sabbarallahu alaihi. Hisiu sintao piyakay ning kasabar kabayaan sin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala haunahan niya katan pakaragyaan. Ugdan katan tanim pakaragyaan ni hatu. Kumugdan. Di siya masusa. Gaman ko kan pa siya. Bataw ng buhok sahabat. Miyadto pa na bilang na nasululan na susatuda ko yun. Inagisin naging ma ahlakak. Uning kimugdan kayo. Uning inapangdaig ko yaw lang na nasakit na katanin. Isa ko rin wala nasakit. Nasusa, sinula siya nasakit. Pila taon na ako nilang na wala nasakit. Yung kita masusa bang masakit. Ay tayad to. Sa mabimbar iman bang masakit hipag minus sinuno niya. Uno-uno na sakit. Sabi na ikaw sa mga utuhan ko, para tungi ako uno. Sakit. Sa bang aun na rin matungkay mo, ay nakauno. Nasusatuan. Rasulullah, nasusa ako. Inhalom singkaw man na mo yun. Kiyugdan na sin sakit. Isa-isa ko rin way inauno. Bang ikaw ito, na hisiyusin tao sumabar, hatu na sabutyad to, iniban niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'as sadim. Tabangun sin Allah ta'ala. Janji sin Allah ta'ala kaniya, innama yuwaffa sabiruna ajrahum, way tumbas, way makarhil tumbas sa sabar, way. Di karihilan sin ama, di karihilan sin ina, di karihilan sin pamarinta, di karihilan sin mataudsin, di karihilan sin malaikat, imang dirihilisiw. Yan tuhan, hangkan nakarunahan na to hamasa na to ino. Imbihad to ragbos. Sumunod, sipat, pasinguran ka to taniyo, hindo singuro hamurid niya, wal khashi'ina wal khashi'at. Khashi'in. Mababa pangatayan. Di mataallukin atay niya pakabayaan sin Tuhan. Hasuratul mu'minun, pailman sin Allah Ta'ala, kad aflahal mu'minun. Kad harfu tawkid. Sa bunal tuud pailman sin Allah Ta'ala, Tuhanin na maita. Tatap halawm untong yung mga bariman. Oh. Kaya nga sabab yan, nagmula na yung bukon bariman, halawm luko isap. Kad aflahal mu'minun. Sa bunal tuud pailman sin Allah Ta'ala. In sa barang bariman, usog ibang bariman, barai, halawm untong. Nagdara ka nga tabutuan, bang halawm untong, nag-uyom. Nag-uyom yung badyo, nag-uyom yung jacket, nag-uyom yung laumatay, nag-uyom yung bayho, nag-uyom yung... Tukuya.
Inyadto amuren taw nagdarangin kuyakan. Namimimili pa kuyakan. Imbar iman bang siya naguntong bukon isa-isa ning kuyakan. Magpanglapay imbar iman dua. Magpanglapay imbar iman karayawan bukon singular plural. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tuhan namo, ampun na kami. Iwan si mga iwan namo nakauna bariman. Yadto na sila laong pakuran nila. Ampun na kami iwan sila. Dahil nga sa babian bang imbar iman maguntong karayawan dunya, ibang karayawan adlaw. Manita sila naguntong. Unin dagangan nila. Bainahu wa baina bani bashar. Unin dagangan nila. Dagangan hantara sintoy bantang. La kalabukon. Inna Allah ashtara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Antara nila iwan uno. Iwan Tuhan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khusyu'ul qalb. Pagpatibaba sinatay harap pa Tuhan. Untung dakula Tuhan, untung dakula. Untakab. Khashi'una fi salatihim fi niyatihim wa qulubihim wa jawarihim. Untung. Tuhan? Katimbieta. Nah. Wal khashi'ina wal khashi'at. Usog iban babae, halawang paruntungan. Dunya, iban akhirat. Bukon laumbay, bukon provincial, bukon nasional, bukon global. Universal in untong simbar iman. Dengan sebab yan, ay kau humwa di nga bariman. Paman sin Allah Ta'ala, udkhulu fis silmi kata. Tuod kamu tuod. Mga bariman, pambasan niyang way hiluhala. Kapah kamu katantan, iwan suran yung masanyang katan, bukun hambukda. Sud kamu katan, magsama-sama, usog babay, maas bata, iwan suran yung katan masanyang. Sakalayin si Moods, mumpain ito ha. Magkita siya halabang simbay niya, upat ka jam, doon ha ini. Bang siya nanas bila ilaha illallah hang po ka jam, ay upat ka jam, pilang nga ibutas bila ilaha illallah. Bang kau nanas bisin la ilaha illallah simmahinaat. Pag mahapon miyatay, kau tausul ka kau. Bang kau miyatay, sindum, nananasbi kau sin adlaw, sin la ilaha illallah, sa kawayaan sin Tuhan, khusu'ul qalb, tausul ka kau. Aun hadisin, man mata, siyusim mapatay, miyatay siya, inlapal niya la ilaha illallah, dakalan jannah. Nakatay ko no, nagkita kau TV upat ka jam, tunga asad, dahil nga narawang ka jam, panasbi kau sinuno, la ilaha illallah, tawa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ija mutta ala jalik,
Paanta min ahlil jannah. King kamatay mo yan, ini ikaw kamatay harap pasulod. Kinatuan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam biulan sangan kita ni. Ang pamulan siyang kato taniyo, amon yung pagpatibaba. Ing katan ibadat taniyo magbayta kato, ing kita mababa, ing mataas isiyo. Ing magpatataas kato, bukon kita hisiyo. Wa antumul a'lawna, ing kuntum mu'minin. Kamu yung mataas para mansintuhan. Hisiyo nagpataas. Siya, may takamutimaan. Naunim dita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Hisiyo sin tao nagpatibaba siya. Patuhan iwan papagkahin niya lam yatakabbar ala Allah wala yatakabbar ala nas rafa'ahu Allah. Tumutun siya sin Tuhan. Ay ikaw mag-promote simbaran mo. Di kita man jari mag-promote simbaran ta. Sabab, aun da mag-uno ka to. Laday na rakibun atid. Aun nagdajaga ka to. Magsusulat si Marayaw, magsusulat sin mangin. Mag-promote ka to, aun da. Na. Man takabbara. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man takabbara, hisiyo-siyo sabi magtakabbur. Wala ni pagtakabbur. Laong mo, takabbur ka pasalan, taudsin mo. Hawlo ka nakakawa. Baran mo, iningat mo rin din yan. Na, man takabbara, hisiyo-sin tayo magtakabbur. Pagtakabbur na ninang na Marayaw, pagtakabo na sambil pahinang niya mangi, wada'ahu Allah. Harap niya yan po. Misan pa pangatod niya, siya na nakalawir nga katantaan, harikold niya hadarat sin Allah Ta'ala, siya na tao, sa bayulinti siya po. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, amuyad to mga tuan, mga anak ka po na mo. Insumunod, sipat, Hindu singguru pamurid wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Pagmura kami. Pangdihil. Kaya din ikapanggdihil mo. Atin niya. Pag-usaha kamo. Ampa kamo makapangdihil. Hisindihilan. Hisimang dirihil, hisindirhilan. Imang dirihil aun, indihilan, way. Imbihaun, indihilan aun, imang dirihil aun, indihilan aun. Di magtugda. Sa in Marayaw, mang dihilin aun, haway. Okay na tuan? Ang pembihaun, imang dihil aun, indihilan, aun da. Imang dihil takasin, indihilan takaunura. Ang pembihaita, tukhaju minal agniya, wa turaddu ila pukara. Kaundeng hadayahan, hikadto pa, amoy nag-uusa sa, di siya makaulo. Nag-uusa siya, kung nag-uudong-udo. Kaya sabihan Marayaw sila karwa, Yadul ulya khairun min yadin supla. Marayaw imang dirihil, Marayaw rin siya mindihilan, sa harwa sila, Marayaw in mang dirihil. Sa harayaw, takarayaw sila karwa. Yadul ulya, amin mang dirihil. Yadul supla, amin dirihilan. So, Marayaw sila karwa. Sa inlawin dayaw, amo na mag-uno. Na, pagkain ng dihil mataod, hindi hilan mataod, way rayaw karuha. Pinatuan? Na,
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Di pagsumuhon mangdihil. Naita. Aun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni. In Allah Ta'ala tabangun nin ipon niya. Sa lugay sin ipon niya yaun na nabangaw niya. Nabangoy na pagtabang. Naggigib kang kabang kata. Bang ikaw tuwan? Ang kabang ka niyo. Nakamo way kabang. Hiputi na kay pulay kamo. Ha? Na. Hiputi na kay pula. Ang pengkabang way na kamo. Na, yan tutuan. Di makala liso. Magmura. Nagmura kau hanggatus pilak paganti anda sintuhan. Adlaw-adlaw malaikat dumua. Allahumma ati mumpikan khalafa. O Tuhan ko, malaikat. Madto pa taurayahan. Taurayahan magmumura. Di maugaw no. Sabab tiyanto na yung pagmura kaniyara. Allahumma ati mumpikan halafa. Indo si malaikat o Tuhan ko, amin ipon mo yaon. Kaya nugaraan mo rin diki mataon. Mamura siya, impiag mura niya ganti eh. Teko yan. Hisindi mo malaikat. Indo si malaikat, di pagunuhon sin Tuhan. Di pag-refuse. Tahima. Ang pendoan na to, na delikado. Bang impagkaon taharam, impag-inom taharam, impakayan taharam, impamaybay taharam. Paan na yustajaba lang? Tako tuan? Na. Sa lugay sin ipon, nananabang in-aun haway, pasanyangun sin Tuhan karwa. Pasanyangunin nanabang, pasanyangunin, tiaba. Nabang sila rin na magtabang, hiig sin Tuhan imbarakat sinamim mataud. Allahumma ti mumsikan talapa. Indoa si malaikat, o Tuhan ko amin ipon mo. Kaya rihilan mo nikmatin siya kuripot siya. Talapa. Tilo pa na yung karayawan mo. Tikuro yan. Way na barakat, matilog pa. Kaya nga tamura to ni matilog, nalawa sa di mo nakabakan. Kaya nga sabab yan, aun tau biyahon, yung pangatod niya sinang kamilyon, hambuk pilak ba? Aun biyay ta singkisa, dua magbakay, miskin-miskin, mag-agad sila sa kawa may naat patabo, pahinang. Ininang nila hatabo. Inusahan nila hatabo. Kimita sila bang unuin, kasi nila hatabo. Na tiap-tiap adlaw yaon, bihatin hinang nila, mag-agad sila, patabo, mag-agad da isab sila, muy. Sakali aw nambuk adlaw, inambuk iwan niya, way nakauntong. Magwi man sila yaon, intiap-tiap sila mui, aw napipindit. Sa puti ka sinambukad lawyad to, way napindit siniban niya mo. Inagisim bakay habakay, law na na. May tayan law na way napindit. Nalaw niya way. Nalaw niya. Di kau manjari mo way mapindit mo. Sabab amo nating kabyaksan subay bang kita mo aun mo no. Mapindit. Nakausaha ko lang niya 2 dirham. Nakapamina ako. Kay mo nambuk yan. Pami ikaw madto. Ay ikaw mo way mapindit mo way suko 5 sila.
Munabtin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun sabaka alfu dirham. Hambuk dirham mabarakat daing sinhang ibu dirham. Nakati kuno yan. Hambuk dirham mapahalay ng buk dirham yadto daing sinhang ibu. Dirhamun sabaka alfu dirham. May tayad to. Sababi ng buk dirham yadto lillahin paguno niya. Way siyamiyuhong karayawan na taurihil niya, impiyuhong nauno. Ang penyad do, nagdihilang ibo, yung kabayaan niya, hikabalik ka niya, doang ibo. Ngayon sabi to, dirhamun sabaka alfu dirham. Inhamuk dirham, mapahala dahil sinhang ibo, dirham. Sinabuok lillah, inabuok bukun lillah. Kinatuan. Yaddo. Dahil nga sabab yan, yung mga barin sipatin ni, kaunahan na to, pakayon sa babing saitan, mangdaag paun. Ya'murukum bisu'i wal fahsa. Ya'murukum bil pakri. Daakon kamu, indayahan, ay kau magsarak ka, ay kau magmura, mamiskin kau. Kinatuan? Na. Hinsumunod, wasa'inina wasa'imat. Insipat, papasinguran ka ito. Pagpuasa, yung pagpuasa, na bahagi. Puasa wajib, tiap-tiap Ramadan. Puasa wajib, tiap-tiap na kanajar kau. Iban puasa sunnah. Man sama lillahi, man sama yawman lillah aw fi sabilillah ba'adallahu sab'ina harifa. Sisiusin nagpuasa sunnat. Kung wajib ba sunnat. Sa ihagat ni kabayaan sintuan sin pagpuasa niya. Palayuon siya ray nga apinal ka jahannam daganun sing kura kapituan katahon. Sabiina, karita. Kadto'y kuno. Pila kilometer marakan sinkura. Lumayo ko rin nga pinag. Hangka adlaw ra. Kinatuan? Naya. Wasa'imina wasa'imat. Puasa. Puasa surah. Puasahin haram, ay ka umatod, ay ka rumungog, ay ka manglamod-lamod. Ingkatan yadto na puasahi. Kumpay na imbaran mo, hakabayaan sintuhan, ay ka manglamod-lamod maddo. Yan. Insumunod, walhafizina furujahum walhafizat. Amoy mga tao, iaayaran nila in private part nila. What? Makabuka in jahiliya biyaon. Mayta, hawla Europe, magdemonstratin tao, magpahinang sara, magtiyaon inusog iban usog. Magtiyaon ng babae ibang babae. Makabuka. Biya Pilipinas biyaon, mayan magsusulbi. Na piliglo rumao. Sabab mataw din banto. Makaajay, makabuka. Wayroon hayop. Sapi, umaga kung sinsapi in pagkahinia usugway. Bang ikaw to? Sapi usog, di niya umakakunin pagkain niya usog. Sa puti ka sintaw yun, magpahinang sara. Kasi makabuwa sa. Sapi, wayroon mag-umagak, babae sali-sali. Sapi umagak, ibang, nuway.
Miya magad sing kabayaan sin Tuhan. Sa puti ka sin tawa masa natuloy. Biyayaan na yung usog, umasawa usog. Biyayaan na yung babae, magbana. Sambil biyayaan pa yung tao, humarap pahayo. Ay nga sabihan, yari biyayta, walhafizina purujahum walhafizat. Hasuratul mu'minun yan to siyabdo. Kad aflahal mu'minun. Wallazina hum li purujihim, yaayaranin uno nila. Amin private yan. Illa ala ajwajihim. Inusog taka asawa harap sa damaddo. Imbaba itaka pa na harap sa damaddo. Nain subul. Ibang budyong harap na pagkain. Doon sila kasubul nila. Doon sila ka. Nag-demonstrate. In majority adun niya ini, hula Muslim da kumanin way. Aun nasara in hula Europe. Masuk mereka tu Japan. Aun nasara nila. Kati kuno yan tuan. Uiruun iru mag-umagat. Inusugiwan usugway. Haputi ka sidtao. Yarungugan na tuta. Habuka saan? Sa wala miyo ka tao, sab nangita-ngita pa. Na, yari, biyay sing guru hamurid. Walhafizina walhafizat. Amin tao yaayaran nila. Yaayaran sin usug. Yaayaran sin babae. Sabab aun hula di nila ayaran. Bakay-bakayon nila. Ang ikaw tuan? Na imbar iman. Walhafizina turujahum walhafizat. Usugi bang babae. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la yanzuru ar-rajul ala aurati ar-rajul wal mar'atu ala aurati al-mar'ah. Di manjarin usog mag-atod sa private part sin usog pagkahini. Damik yan yung babae rida. Naimbihaw. Bang ikaw to? Inhinang sin Yahudi Ivansin Nasara. Dahil nga sabihan, murid Pia ingat tu singuro, ayarin niyo, ay kamu ma. Ay kamu inibog sinira. Labi rin nga sa ita. Walhafizina walhafizat. Walhafizina furujahum walhafizat. Yan. Amok dengan mga problema da kulahad dunya amo yan. Dahil nga mga hipanipog siniblis amo yan. Kisah zaman na kaunawiyay takato. Kaanuman tahon nag-ibadat. Nalarak simparakala din na. Nabiya din na kita nuyang papila tahon. Pag-ubos lang, hindi niya rin. Astagfirullah. Piyatak bawan asal sin sara, biyaway ta asal sin nabi kato, biyaway ta sin Tuhan marikato. Namura-murahan katangkisan na tuyad. Kay napusan sipad, wajakirin Allah kasiran wajakiran. Ya ayyuhallazina amanu, udkurullaha jikran kasiran. Wasaddihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Kang po sipat usugi bang babae nanumtum pa Allah Ta'ala. Bukun intium-tum niya baran niya, bukun kampung niya, bukun anak niya, bukun uno niya, sa intium-tum niya muna uno. Pataurun na yung pagdikir pa Allah Ta'ala. Nah, aun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam upatin taud niya. Ahabbul kalami ila Allah arba'a. Kabtangan kasuban sin Tuhan dungo kundeng haipon niya usugi bang babae. Upatin taud.
Hadis rawahu Ahmad. Nagumbol ang buok, la ilaha illallah. Ipapataw din lapan lang. Nama sa nato ini, wayron, suway mabait na mapatay, suway mapatay ng pamangawa. Patauran lapan mo. La ilaha illallah. Hikarwa, alhamdulillah. Hikatu, subhanallah. Hikaupat, Allahu Akbar. Patauran. Udkurullaha jikran kasira. Wasaddihuhu bukratan wa asila. Pula-pula mo piyang hinungod sintuhanin na tao hayop. Bang di na manumtum patuhan. Takamata sila. Takatay nga sila. Perahan sila sulat. Insapi, maganda kabayaan sintuhan. Way pasulat nila. Way pamisan na bin nila. Sa di umaga kung sinambukin namin, matura siya pa amin niya. Miya magad sinuno. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Pag-ubusin kita rin. Na. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Siyasaddihan sila sinallahu ta'ala. Kaampunan. Way rusa si mga tao. Papasunsin to. Wa ajran azima iban tutungbasan sa rayaw-rayaw hadlaw ka na bang di na ikarhildi. Na mura-murahan tuan. Yung kita niyo katantan, mga anak ka po, atiranan. Ini, pagmuhutan na to insipat hangpo yadno. Hasuratul ahjab. Ini, sipat kagunahan na to, ingatun. Baugbukan sa babyari kita niyo. Mataud pitna, mataud musiba, mataud tatandasan. Di na to kagausan. Hitangki simbaran na to, inatay na to, impito ang gautabaran na to. Bangkitan niyo maun, patatawangan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, bangman pia pagbarakat sinallahu ta'ala. Yung pangadian na to haruman yan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at tawfiqa was sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.